Danas smo se okupili ovdje ispred predškolske ustanove povodom Dečje nedelje, koja traje već 3 nedelje. Danas je na repertoaru maskembal i deca imaju jedinstvenu priliku da se maskiraju, odnosno da se poistovete sa likovima koje vole. Ovo je manifestacija prvenstveno za predškolce, odnosno decu koja će sledeće godine polaziti u škole, i jedinstvena prilika im je da se osamostale, da izađu na scenu, to za njih jako mnogo znači. Evo, došli smo na ovu lepu manifestaciju maskembala. To je pravi užitak za decu, posvećen je našim mališanima koji vrlo rado vole da se maskiraju, naročito da bar na trenutak budu sa svojim junacima iz bajki, sa svojim omiljenim likovima, ličnostima iz fudbala. Evo, imamo i ovdje jednog malog skretničara koji želi da bude železničar. Ovaj dečak će nam se predstaviti. Šta si ti? Hajde, kaži, šta si ti? Ja sam crveni skeletni vitez. Fudbaler. Ja sam patuljak. Ja sam skretničar.